sim ngan sim ya kijing keren ya kijing kentho kijong pi tangkum kijing ai men sim yang bangan tri bha shushu ladang alangan lai phau sau phau tali ki kes na banta ban keren dam ta ka jai mriu kam pat biang a phi ban pen sisa bang e ya kari ba ka jai mriu ngam lang sim ya kijing kentho jong pi ban pen janai ya lade ban phrang ya lade bangan long utau riu itri u ba janai hangi kristan kijing sa kentho kidai tang kijing tes ke bau belai un tes ban angai scam bau belai unam tenju yang palak ya kijing la jonga ban ya sya ya kata kali ke komitmen ke bakum unong ngelam jongpi nang nasi khamat nganai komitmen bat nolor kata ngapriang ya kijing ben kijing kentho ki jongpi nolor kata ngan priang ya kijing peni ki jongpi bat tanggawai ngan ke jengmut haladi kalong lada bun kinong ben ngas ngothu bangadon into a right track bat kali kamram ke jonga parabi ban shimi kita kijing kentho jongpi ban penjana yaladi khnang bangala banlong usyakri ubakhamba ban wakham janai nabata jongpi kalau dia kapor yang ini ban pen klan ya kesan syar kadar paiba nilai WI hakin ni kisau santali kisnam teng teng yoi bakasur ke jong paiba habun dali kijala ka sya set no hado sya set ha u nominal head jong state governor ki bill lapas ki don ki state kan thu api kaba kini ki state ki haban lai hado supreme court watang banyo ya ka sen no governor atau kam semadai ke por yang ini bangin relook ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jela ma khlia ka jongi kan pass ya ka budget lani ka money bill governor unsan dangla wan siu ta wan tulok ro ngelam jong kino jong kiseng balang bangan sim ya kan kalongkor ka bamta kinong nongelam sen balang borobor ngidai kinong kentho ki jongpi ngidai kinong ben ki jongpi ngidai ru kinong peni bat kinong trilang bat pi ka jingjit jongpi le se do briu na kiseng balang banwan syakane ka benta ban mi khmat na benta jongpi syakane election ka pen pausai ba pi sotanak ba pi e ba pi jit ye kita ki briu kibai ya kata constructive opinion nakawai ke por sya ke por lara kiseng balang kijongi da kau buram yim don rangkat bat phi menta bat nopat ngin lek nang ni sakman lesi phi pensong nong rim nga lesi kumwai na kisakri barit joga balang benyakit ya ba ya kene galongkor kaniru ka penpau ya ka commitment ke jongphi ngam syam natip nakano ka benta maphi ki nongalam phi pensong nongrim yang bangan long ukortong jong ka ati long tang ukun swet ukun rangli bom samladan ya kanu ka political background ayi ngosem kani kapan pau sai baka jingjit ke jong pi yang kapan pau sya ka partai hi barakawai ba phidei ki parti ki babu akhmat ya uduk usuk ya urangli ujuki ukun swet batang suyo watang ya kane ke platform watang banyo ya kane ke burung kaladai ke jingjok sisa bat ngakula rapi kumba mapi pelabu akhmat yu beduk yu besuk yu kun rangli ujuki ngan continue ya kane ke mission jongpi banbu akhmat ya ki kun swet ya ki kun rangli ya ki breu ki beduk ya ki besuk ladanga ngalong kumba MP jong ka selong parliamentary conference baka kamram jong kinong elam hakasan hima sima kalau ngomdei banlit pen sengau hau pai ba ya kijing kadi ban sim jingit kli haladi ban penbet ya kita kijing ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki bayakini yo put usam berkasam ngalalek dalam kajong kamet kumdong ngalong sang balang kamdon show kawai ka jaka kamdon show kawai ka sektor ka pangampat solo yo kejat ngalayo kejat ya baro balada kita kijing ki bagi pai ba ki basa akau pun kin pensengau yang berkum unong ngelam san pertai kali pensengau kalai kita si paipa kamdon jumut yang aku unong ngelam san himat semua kadi kamera mujongla bersim yang kajingkit kli ban penbaik yang kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller nan sim yang tak kajingkit kli bah kajingkat trilang nang nasi khaman ngin wat ingta ki solution kumno ban penbaik
kumno papen bah ya kari bakajak mendujongi kari India kaya kon persya ya kabilang tang banyo ya kani ka jinglai lut banjit ya kinomi kman hatu kani ka kamram jongi ban kendo thala ya ka bangin suya pen ya ka bat sipila arpila isa bangin siya pen bat sipek arpek bat sanspa si hajar ukiang lomba utirot sing kira krau jong kari bakajak mendu kisah ayak kisah jenjar tang nam ta ka ni ka right to vote dan ni kata ka self governance ni ta ka swaraj ka bagi om kata ka jing sensyal dai ladi lada maki kil IT la ka jong im kadi kamram ka jong kadi kamram ka jong phi ban syong nom rim bat ngim dei banjit ye kino mi khmat ka jong i da ka jing kende da ka jing long emotional but da ka jing sngau ki bomla bantai ya kari ba ka jong i kawai ka bangan le sa parlimen kolong ban keren ye ki mat ki jura ki bakajak mendu gojongi kadi ho banyo nganomla ban keren lut ya baro ki mat ki jura la dengan keren kan simpor kom basau kan tai kan ringan keren ye tang ki benta ki banga ngasngu ki balong ki badon kam bat ki bakham thamai hakan ni kapor ka bumta ki mat ki jura ki bangila yakit lengba ki seng balang na kapor sa kapor kum ka ALP upun usam ka jing dawa ban pendrung ya kati ketin kasih ya ke sedul ka jindon kampon yo yalah ka jong ka kadat karoi kapar batkum ta terter kinde kimat ki bangin sanang ya peteng ban keren nang nei sakman